Pema wiyamu withia no wambiye utena mbesa kana wina mbesa nini o nini like silingi maana 5 for example utamboka good kudhosia mboga kudhosia mboga matumbi kile cha matumbi baumbe ni kenauma ama ngileti kienyeji kwa kidhaweka yu kienyeji ni weseje mwenye tawa 25 na yu ayetha wa 25 yidi ya watu ayethosia wejithe ukite no ngine watu na bakubi 35 kana 40 na yu kwa tithoa ni loyo wa 35 nga watu space nindo wedia we stress wanga susu ambia yu watu ningi pleso we we stress mona nena kwa silingi 35 is 35 di na kamonyo kine momo mwamba tu na wewe na momo ya ambata maisha imomo no momo na riota kwambata to lakini timu ni theiye ya umengolo the good news haya matimu atatu ni silingi 5 we enda mudhurwa ando mwenye ombeselasia atatu silingi siana 5 no pema we amwe bia uyambia unidi mbesa ninangi ukethia mayikwa na mbesa udhosia wamboka asini mawe amabudia lakini medhi yake ngotole kubwangwa kudioboya mama fua habari yako ngeitine wangu nangwa ngeitine wangu nangwa nomwe habari yako manange wao sasa ni pana tafuta kazi ya kufua kazi ya kufua ni sawa pesa mmoja mwe ndani yangu nisu na mundu sio mwe maneli manata no numwe katu no ona kuthangia numba amoka kuthambise mundu asini mawe amate you need capital kubuya mundu mawe asuma you need capital we ataudhosia wa matumbe wao wakileti cha ama grade yu kivikie 330 uwaki wholesale maingi na ute wana 310 kano maana tu na ambia ona kileti yokimwe yani pema wema na amebuthi mno lakini membesa mawe atasu anita ndisi experience yaku waka usisi yaona maili hata mawe asina masiyane kwethia no naila badhivu ya mundu ngwa ndio mbesa ukwamba kwetwa uandikithwe weyo su kana register niko bona we waku kone ngwaki akuna kuthi na kwa muthenya no buyo andu 5 ngwa singili andu 10 10 wamba tamu no iti no zingene yani ngondo siana pe ngwazia mundu umwe sia jumwa kimwe Peso nini? Peo ngwasia siana sisioka isuni go dawe dake ko muno munango lakini sia ndoima wa sisi suye dahe ko mbingo yitegemea ni ngwasia muthemba wiba ni siao na de capital kutumia webika kila kitu ni provided kiwuki ibo sabuni wibo kila kitu ipo na bwana kuandika na kuwewa na kuthi hivi ndio na soma ukiwa madam mumwe aileti ayasiate we athukuma wa kuthambisia andu nyumba na ila kwina mwe muthuku ila walicha mbesa nini bio mbesa nini elicha between 60 and 70,000 wanosiona ngili miongo thanda tu kubika ila kuthuku bio 60 to 70,000 ila kuthuku kwa mwe yes kwa mwe nondo eukathambie nyumba yaku naitha na clients ni client mabe kama ta clients ti customer client lamba tanje cho client make metha mabangite ni ukama namuna na metha makwate ani diary ni mbuzu unesa Monday nenda bana Tuesday Wednesday Thursday Friday you know oso asine ma wiki yongi kila ba muyathioka keli kwa mwi withela mbesa mwi withela aili chambesa siake ba mubuko lili kana ni including kukundura nombangi na kuulu kubangula kito imwene be withia na nyumba imwila wasa time akeka a whole day general cleaning actually thorough cleaning agathambia nyumba ivela kukakuswa kukuonde ungwe itanda ungwe kila bandu bonde na meyo ikokethia kwa ngaro na kuinyunga kuinyunga na yu uyethia challenge chake ni kimwe the new clients amwene mamombia yes they do ni mamombia na yuju ni yojo kaulika ila kwathuka ni kusema bana akalisangiliana nonda ndano ko ka uthambise nomba ya kuye na kina upstairs i ground floor na upstairs nomba su amithambia na kubuangwa kila kindu chonde kuwa that is a full day kana even a day and a half lakini ndo ka munde
actually no mwitha mugwatianie no likasangili 5 ithambia mbesa yonde thara cleaning ngili 5 including kuthiuka kunza inde kai mama we amu me mbesa ndo ulecheza anguma lilo bikana ewe se Anita kila jana nga ingene kendo amuseminye yutamutangasi nendo buyanu kwa mambo sata kwanza ndide banga na ilo meta mkombuya mkomewia moko ndambese numba netha nimo kwa wiki ningire mutangasi ngwenda na ndike ila yune ndambia iki ambo aisu imagine yibikite bawo lakini ndo kwa bongo wekya bizibo wangu ati ndweke niko kuthosia matunda na wiki ai nikanana je ibetibo wangu ikwate wea no sisa ingi nitaileka maundu amunika nandu wange makakwata kwa bingu yo mundu unge mwana umundi unge kiambwa isunda asatina yimini nipe mundu webandu wakwata wea of course na mawi yange pewe obuthe ya ingi nona binda yukwenda kiri kwenda kito lakini wiyo muno kotha ushika nese bindane ya mbua ila kwendaka wa kothambisia andu yatu yanzia kwenda bamarikiti ana bamarikiti muthurwa wenda okethia tauma soko kana tibitete ukwenda ndaka kikomba ene na soko ngo wanakuja kundu kwita omutindwa wenda ukethia mundu nakamukebe kaki na mukebe ti mukebe pase anzimutoma classic na tika lai ona mikebe na yakiwu ya blue atilabe tinane mikebe tele amenya kiwu kitheu kila cha sabuni na kingi cha udhambo na kiena sponge nesa na yangi nana langiwe yato kwa alame na chao mena yato sio bako langi kwando ayoba obakia au banguli be ko banguli lo kanyaiswa isu ni mbao wa baki walangi sio ka 50 najua ayo komando ta 50 mo nomwe alafu beza isiaje mo nomwe na ndeko tiokweba ndeka anzwe kumusumbwa uthosia wa matunda nikingi wa Tanita na be mawi yangi makuandikwa maki tumine mina elea seba yuluwa we wa mortuary ni kwenda isomanda muthugumio mwa mortuary mwaseba ni kinenge na ni wisi ikyo ndete customer mo tupende tusipende ikwanza ukona amana withi ote customer wa suit takwa no withi ote customer wa makeup taku no withi ote customer wa kindu kingi kusukwa lakini we customer wa mortuary ewe sino kutuka we gothokuma gasio monde ko yewe imagine kumaanisha maana kwata binda yimo na neno mwe ambe ati age no musemi no kuma awe no kuma awe zaidi Anita mino omithene tatu tutakwata customer ewe sino ndo maboya ndo matiwe ithayo really makwata we no tamama sanduku era ba kethia ba ruma flats au ruma flats witha ukethia masabe la kitengo kile kithia acha masanduku songeto kethi bila itanda ise ubitwe na yubi na yimungi nenda no mwe wa masanduku mundu muka ni mundu muka thoko mawe suwa seubya masanduku ambiati wea wosi yetawia undu nozi yotangazi tawia tina na wali kanda kamene yake ni kazi na twana nituka tukathauka ukethio mundiu ila wiwiano la waku wa kibanda chambo katwana twibu twithauka bubu yutwake tuka thauka na miyo ya wia na uwe ambene ukethia kalikile sanduku na koka koma stare na niwe seyu be mundu twana no gasika na gake thetha kikuniki yeah lakini wea wosi yetawia na mkulia pe mukwe sauma ambia ni kumaona wiki matakwata uya utakwata customer kumaanisha ndo maina kata maina kwa we na tuyo na mbia na tuiboya ama kwinundu kikuni changa hii no ta sibitali pai mundu wenda wa lakini kabisa wa wenda chao sibitali tusiokete kwa mawia matenda kwambiwa na mbesa kana kwambiwa mbesa mbingi suwania muno and then mundu wikite maundu mautangasi na waisine lazima usome maundu mautangasi wandukono do freelance umanye mawo kumanza tukomea nyumba tuma and then waisese unena ona mo ukakwata ukamutumbola we nyumba
Niwezekana jana ngingine kwithia no ngina ni andikwe babigere banduge zaidi ya lazima andikwe yes ukathoko moka kwata mbesa na kingine uithia wanguku ngina si kwitha ni tha setina lakini uithia nguku mbesa of course Mwana YouTube tangazo uithia nguku nungi mbesa number 1 nduka wanyama unless we enda red meat matumbe nduka athawa lakini nguku iti na twazizi hao wa you with a weekend weekend ni waisiane ano wese nguku iwa wona se umala ibula na ile ingi lakini la waswa ne abyo kuithia nguku ithi ya wese we protect ata nondo uwa nguku umana kubula na ile ingi nona leo akwe na outbreak ya uwa nguku nondo with isi akusuma ile siaka na siaka na ile ingi na isi akoma na nongi siawanya lakini isi akunusu bete ukabingia na enda ni kubingu ya beondo la wiye wethe yekela kunge ya yes we on a challenge silesi yabo lakini kwambi yo icha wangu ku na nitunga neza wenabo ndoka wabo no ndo muna enda bebe ndo isia na muno ni malunga malunga my stress lakini inde maiza wata nama yes ai lobi kwa nitesa kitambo ila tazite na ngomba we towo ya muchako ya mbuyi original lobi ja indi ndavie yeye naona nani ngombuyi hapana ni lunga okay ndi kwa nanga business lakini nenda umale mutheno mwe kwacha wendete na dandora ingali ya dandora kwacha we ziara zako tu katembe wisele una dandora with you bika kwata ni sia bypass waweja utaringe wenda withia malunga maingi twe matwai twa ba kodenzo alafu na wezene leo na yo da usama kaondo kweli na mbeyo acha moto ndi kwana ngabati lunga yena mayemo yo na very nutritious for that case na tuligito bakwa wiche wanyamu ngulwe ni ya nini muno maitha sia ngulwe isune pork le jononge foko pork ando me mendandira kana pork hiki ko yesaki ko nuisa sausage kwani leo ya uwesa uke wejesa mara ngambere ayenda mwesunye nuisa sausage ukobe beef sausage be chicken sausage na be pork sausage ngulwe nitisa unokaze bantu bangitu na kuya tai kuku tambito kakuke pe kumani bantu tathe ya kwa mama tukayo ya pork very sweet very delicious yeye moyo yani ivya kindu kitenandu tukuma wia utenandwa ingi wono ikwata customers umuthi wasisio tuine wenyu wendo kethi andu ala maitha cia mbui na ng'ombe ni moa ingi ndavieli atatu memalunga mayebo good anango mayebo na kuibia tiuka isu na unukazi enoiba na kuibia tiuka isu mitambo ni ya Athiani FM na wisi ati tuyina ngumbau ile kagwande nikisakwa tuyina ndatika ijiyu ngumbau ile kagwande ni chao nikisakwa kwa siati maisha ni ya kinyambola maisha ni ya ona mundu asembete muno indi nibenda mundu kukinyambola ndakese itangila ila uyo ndo gasembe witangile ndukasembe wikata witangile na ndukekalatele ibuso ite yaku take your time ndini wa biasala ndini wa ndugu nde ukwika take your time hizi rawasindusia musembi neta watina neta wanita kindo wa musembi nisindwendo domo tukareno muka wira anita ka mutongo yi Tabari ya biara pembe ngune chai kinya ya thukumi